din, jiyan, azadi. بله تماشاوین هجام به هفره پیاما کمالین جنین کردستانی که جکی آج بو به مشتارین مشه به هفره تماشا کر نه جاره کدن بری خوب نکلنی حوالی ما سلمان ورا سلمان دمات خوش بجاره کدن جاره کدن سلمان مل پیاما که جکی گودار کر نه هدسه وشان جمته فرمم تا گودارن بله وقت میگویی او دوستین کردان بدهان دوستین کردان وقت نونر درکتن لبر به هزاران هبود لوقت نونر اینوان درکتن سر دکی صحنه او پیام خویا پیشگیری به تکوشین آزادی را گهاندن او بریارداری یا جبو آزادی فیزیکیاری برا پورا گهاندن پیشتیوی هفت سروکاتیا کنسر برا کجه که دیسا وقتین ها هفرم تماشا گوداری کرد پیام کوردیناسیون کمال اجنه کردستان کجه که هاتن خواندن به جوش هاتن پیشوازی کرن هر دو پیامان ده جی گل القاضی هات اسلاف کرن او گرماهیا هری زیده جوش هری زیده جی دما کو او آگاهی اپراسیون شورش کری یا گریلیان لهرم اضافه لقاده برخدان یا گری جودی بناوی شهید دوابیان لداخستی دما او آگاهی هات فار بکرن بسایبتی لبر جوشه که فرمزن دیجارا او آگاهی کجالیه هپگی و هاتی فار بکرن لبر هات خواندن گل کردستانیان لقاده جوشه که مزن پیشوازی کرن سلاف دام برخدان گریلا لبر مبهر با آوائی که زندی تماشا کرنها بر داویا برنامه وجدشن نها نونر سازی و رقصنه کردان بگشتی درد کمن سر صحنه درد کمن سر دکه و سر ناوی وان نونر باخبن و دوسه کس باخبن امی جیب هفره بشوپین وقت ما قوتی روجه کدی رو کی بو ساعت 8 الصبح حتی نها ام وشان از دیده بون باجار آلمانیا کلنه ما هول دا هر کلیا و مشه هر کلیا و میتینگه هر عالی و بین سرکان تماشاوانی خو ام هیجی وک کتکارن چاپ منی آزاد وکه خبرکارن ستیک تی وی جنیز به شوپین پیامه که خود در کت کولی برافتی کندال پیامه که مزن کرنا تکوشیناش با آزادیا فیزیکیا ریبرا پو در کت کولی پیامه وی سکنا خورد آل دیجی هیزین کمپلوگر نشاندانا وی خورد بونا گلی کرد نشاندانا تفگر آزادیا کرد آل اوروپای او در کت کولی وکی دن کردان بشتاران لبر او برخدان الباکوری کردستانی برخدان و تکوشین روجاوای کردستانی شورش روجاوا سلاف کرن یعنی بگشتی دما کمی سر هم بکن لور بریارداریه که خورد هبو جبو مزن کرنا پینگاوا جریبه راپور آزادی جبو قونا غاوه کوجنها و پیبر وی دست پی بکه بمشی حفظ صفاتی بمشی الباجار آلمانیا کرنی وی دست پی بکه او بریارداریه خورد چه بریا مشه چه نوا مشه ده وفيجي الميتينج القاده ميتينج در كتقولي تشتين كلها مراقين ببيرنجينا البته وشان همجي جبيد دوام تكندا بله سلمانم سپاس کنج بر وناگاهین تمرا پار بکرن امیجی و مشو میتینگ آمزنیا کلنی کلی تماشاوانی خورا پار بکن بجن ساعتات خوش دم باشتره بری تماشاوانی هجا گلک پیامج بو مشو میتینگ کلنی هات نشاندن هفسروکین کجه کجی پیام کی بشترین مشو میتینگ آمزن یال کلنی سلاف کرد هفسروکان د پیام خود بانگ هر کسی کر گو تکوشناش بو آزادی ری براپو هین وزنتر بکن هفسروکین کما جواکین کردستان کجکی به پیامکی بشتارین مشو میتینگا کلنی سلاف کرد د پیام ده چالاکوانین مشا درجین انترناسیونالیست مشوانین مشا درجیا فرانسای همی کدکار و خباتکارین مشو میتینگ هاتن سلاف کرن کجکی گوت د سالوگر 25 نا کمپویا پاز ثبات ده اف مش میتینگا ویا به هیبت برسه و کمزنه جهمی کمپلوگران ره خالن سرکه د پیام ده وهانه 25 سال برینها د پاز ثبات 1999 ده ظلم او به عدالتی کمزن ها تکرن آرمانجا کمپلوی او بو که تفگر آزادی گلی کردستانی تصفیه بکه. وان پکه جی وکه تفگر که کلاسیک حساب دکرین و دگوتن پشتی اثارتا سروکاپو و تفگر مارجینال به پارچه به بلاو به اوجهولی رابه. دوام 25 سالان ده چه هیوی دکرین تان پک نهاد. سروکاپو زندان دل برخودا و امرالی کرقاده که تکوشینه. لالیه دن تفگر آزادی و همو گلی کردستان دوام 25 سالان ده برخودانه که به هم پاکرین و کمپلو پوش کرن. هرچند کمپلوگر نگشتمن آرمانجا خوشی لیدفج ایریش دکو دولابین خوشی برندانه. نها جی دولتا ترک به همو آوائی دجمناتی گلی کردستانی دکه و ایریشن خواه دوام دکن. دولتا ترک نتن الباکور کردستانی هر وحال باشور روجاوا و روجلات کردستانی جی دجمناتی کردان دکه.
دوار ناونتویی ده جی حول ده کو کرد نه ناسکرین او ایریشی همو دسکفتن کردان دکه. کمپلو با آوای کیدن دومه و دوی همو کردستانی و دوست و حوالین ما وی راستیه بینن و لگوری وی راستیه تکوشینه مزن و بلند بکن. اوه 35 مهن کج سروک آپو و سه حوالین ما ین لی ایمرالیه تخبر و آگاهداری نینه. ده جوتمه 2023 دوستن سروک آپو و دوستن گلی کرد دا اصلا ناونتوی ده به ناو جبریز عبدالله اوجلان را آزادیش پرسگریکا کردره چاره سری کامپانیای که مزن دانه دست پیکرن. اموکه کجه که جاره کدن وان دوستان سلاف دکن و مال آوایی خواه جوان را پیشکش دکن. ام به همی قوت خواه دناو کامپانیای ده جیه خواه دگرن مل به مل وان دوستان رد مشن. ام باور دکن که امه بسر بکهون، امه تجدید بشکینن و سروک آپو حوالی آزاد بکن. ام متینگ ده آلمانیای لناون ده اوروپای. به وی مناسبته ده سری ده آلمانیا و یکتی اوروپای ام بانگ لهمی هزین جهانی دکن که دنگ گل کرد دنگ دوستن سروک آپو ببیهسن. هر وها رولا سروک آپو یاد آشتی و آرامیه ده بینن و دو مسئله کردی ده آلیگری چاره سریه بین. مش و متینگا و ده دمکه ولی گرینگ ده پیکته افچالاکی و حمله آزادی سروک آپو خورتکه. دوی هر دوست هر حوال بزانه به که تکوشین آزادی نفسه که دریج دخوازه. ام جوه همیان جه همی گلی کردستانی و دوستین خود داخواز دکن که هزیده تر جه خود ناوا کامپانی آزادی سروکاپو ده بگرن و چالاکین خود خورتر بکن. آزادی سروکاپو، آزادی گلی کردستانی، آزادی ما همیانه. نهاجی نوچه که لزگین هیا بورا پارو بکن گری لین آزادی کردستانی ایرو لزاپیل قادا برخودان یا لگری جودی و پرسونا شورشگری یا شهید دوغا بیان دار خستن. لگور چافکانین هپیگی لگری جودی گرکی گوگو داگر کرده دبو به تمامی هات پاکش کرن. گلک چکین داگر کرن هات ندست سر کرن. کون و کوینتنرژی هاتن شوتاندن. ناوند راگاندن و چاپمنیا هپیگی و آگاهیم برفره ایده درباری و اپراسیونه ده پاش برای گشتیره پارو بکه. امبری خو بدن قادا کدن آتی کشنه او جی زندانن تاوی زغط و ایریشان جی گرتین آزادی هشتی و چارو جن جبو آزادی ربراپو دگراوا برچیبونه دنه. دوی نافبریده نوبت عدالت جی لهش ناوندان دوام دکن. مالبات و دایکن شهیدان جوان چالاکیان را پیشنگی دکن. برخوادانا گرتین سیاسی کل زندان دولتا ترکا داگیر کر هاتیه دست پیکرن به نافبر دوام دیگه. افنیزی سه مهن دیلین آزادیه دیگروا برچبونه دنه. گرتین سیاسی دبیجن حتی داخوازین متن قبول کرن دی چالاکی آمه بدومه. سکرترها گشتیا اوهاده پارزر ابرو اکال تکیلداری تجدالی امرالی و گروا برچبونه دوام دیکن داخوی. ابرو اکال دبیجه افسیو شش مهن تو آگاهی جبرز اوجالان و گرتین ده ناین گرتن. لی امرالی چه قومه آگاهی تو کسی جتونه تماکو مجارده به گرتیها امرالیه مخابن چاف و گهدن گردن. ابرو اکال قالا زختین سرگرتین سیاسین دیگره و برچیبونه دجی کرد و آگود. دوی پارتی سازی و ریخستین نافخوی و نافنتوی وی بیدنگال همبری تجدا مطلق بشکینن و در حال بکونا و حولدانان. دوی نافبری ده لباکوره کردستان و ترکیه جی نوبت عدالت دوام دکن. لآمد، وان، میردین، باتمان، میرسین، ادنه، استانبول و ایزمیر جی نوبت عدالت ددومن. خزمین گرتیان و دایکن شهیدان دیسا بان کرن و گوتن دوی پرکالا تجده جهول برای کرن. و دایکن می عدالت دمکی جبوی زارو که فا بشه برو دمکی بیجن دبن آشیتی بارش یعنی بارش بوی گله کل بتنینینه جبوی گله بتونه باوریان شه امروز به باورن دو بیشتر کشفه میسر بکردن یعنی هری زو هری درن یعنی سر بکرد. جالان اوش حفسی گرتی زندان اسلام دشینم. سری دخوازم ریبری ما جالان آزاد ببه شبو گلی کردستانی آزاد و آزادیایی دخوازه. وش حمي قلتي حبس زندانة خدي دري حبس زندانة بك حمي كسي برحمة أم جوابي خيرت دخوازن. حتى
تا کو سروک ما آزاد نبی زاروک ما زندان آزاد نبین ام چالکی عدالت دوام بکن نه پارێزەرێ وی نه مالباتێ وی نه یعنی تکەس دەنجێ نایم نزانن یعنی چه حالێ ویە Rojane endam û rêveberên partî sazî û rêxistina jî di nav de geleke serdana çalakîran dikin û dibêjin daxwazên dayîkan daxwazên me ne heta dawiyê wê têkoşîna ji bo azadiyê dewam bike. Rewşa girtiyên siyasî ya li Tirkiye riya azadî û aştiyê berkûve diçe. Rola rêbera po a di çareseriyê de. Ev mijar û gelek mijarên din di konferansa li Parlamenta Ewropa ya li Brükselê de hatine nîqaşkirin. Piştî nîqaşan jî emcannameya konferansê hat eşkerekirin. Komisyona Welatiyên Tirkiye ya Avrupayê EUTCC li Parlamenta Avrupayê konferansek organize kir. Di konferansê de mijara li Tirkiye girtiyên siyasî rêya azadî û aştiyê ber bi kuve diçe bi berfireyî hat nîqaşkirin. Parlamenter siyasetmedarên ji welatên cuda, akademisyen, hukuknas, parêzvanên mafê mirovan û nûnerên rêxistinên sivîl ku pêşengiyê ji pêngava azadiyê ya dê cotmeyê re dikin jî beşdar bûn. Ji beşdaran parêzer Rêzan Sarıca di konferansê de axivî û sîstema girtîgeha İmraliyê weke prototîpa sîstema rewşa awar tê pênase kir. Rêzan Sarıca da zanîn ku piştî rêber apo dîl hatiye girtin û vir ve ti kanûn nehatine pêkanîn û got ev konsensusa navneteweyî ya li İmraliyê 25 salin bênaver didome. Parêzer Rêzan Sarıca bi domdarî bêhukukiyên ku rêber apo di nava 25 salan de pêra rûbrûmayê jî yek bi yek eşkere kir. Serî de Spîtî nêzîkatiya sazî û rêxistinê navneteweyî rexne kir û got Spîtî ji bilî tespîta qismî ev 25 salin erkên xwe yên pêşîgirtinê bi cih neaniye. Şert û mercên li İmraliyê asayî dibîne. Wezîrê Dadê û Karê Hundur Êberê yê Îzlandayê Ögmundur Jónasson jî di konferansê de axivî. Bi sernavê İmralî û asta hukuk û siyaseta navneteweyî pêşkêşiyek kir û bi bîr xist ku li İmraliyê hukuka navneteweyî jî bi temamî hatiye binpêkirin. Siyasetmedarê İzlandî got aktorê bingehîn ê çareseriya pirsgirêka Kurd Abdullah Öcalan e. Ev pirsgirêk bi tecrîdê nayê çareserkirin çareserî müzakereye. Piştî nîqaşan encamnameya konferansê hat eşkerekirin. Çend biryarên ku di encamnameyê de derketine pêş jî wahane. Di vê tecrîda li ser Birêz Öcalan tavlê bêra kirin. Pêwîst e Konseya Awropa bi awayekî lezgîn bikeve tevgerê. Bank li Sekreteriya Giştî ya Konseya Awropayê, Meclisa Parlamenteran, raportorê taybet ê Yekîtiya Awropayê û neteweyên yekbûyî dikin ku bi awayekî lezgîn heyeteke demkê amade bike û biçe serdana Abdullah Öcalan. Ji bo rewşa xeternak a li İmraliyê di çapemeniya herêmî û navneteweyî de cî bigire wê hewldanek mezintir bêkirin. Di vê tavlê hemû alîkariyên aborî û leşkerî yên ji bo dewleta Tirk ku qanûna xwe û qanûna navneteweyî bin pê dike werin seknandin. Di vê ji bo azadiya Abdullah Öcalan guhertinên qanûnî werin kirin. Di vê çerçoveyê de ji bo ku Abdullah Öcalan karibe di çareseriya siyasî adîlane, aştiyane û demokratîk de roleke girîng bilîze were berdan. Dem Partî îro namzetên hevşaredariyê yên çardeh bajarên din eşkere kir. Siyasetmedara dîlgirtî Gultan Qişanak bû namzeta hevşaredariya bajarê mezin a Enqerê. Hevberdevka Dem Partî Ayşegül Doğan ji gel xwez gul her derê li nasname û li namzetên xwe xwedî derkevin. Berdevka Dem Partî Ayşegül Doğan têkildarî civîna desteya rêveberiya navendî civîneke çapemeniyê li dar xist. Di civînê de namzetên çardeh bajarên din ên hevşaredariyê hatin eşkerekirin. Beriya eşkerekirina namzetan Ayşegül Doğan mijarên di rojevê de nirxandin. Pêşî qedexeya şanoya Kurdî ya li Stenbolê şermezar kir û got kes nikare zimanê me qedexe bike. Lê nehiştina wa riya vê zimanê nikare bigire dîrok jî şahidê vê ye. Ayşegül Doğan têkildarî biryarên di civîna desteya rêveberiya navendî de derketine jî agahîdan. Ya serkettinekino em dibêjin îca dem dema me ye, dem dema rêkirina qeyyûma ye, dem dema destkeftina me yê gelan mezin kirine. Em namzetê xwe hêdî hêdî diyar dikin. Em bi hêvî, bi biryar, bi coş derketin rê. Riya me riya azadiyê ye, riya me riya wekhevî demokrasî û aştiyê ye.
riyame riyase yemine. Em dibêjin li ser vê riyase yemin, li ser vê xettê em dikarin hevdûre hem bajarê xwe biguherin hem demokrasi û jiyanek nû li Tirkiye ava bikin. Berdevka Dem Partiye got namzeta me ya hevşaredariya bajarê mezin a Enqerê Gultan Kişanake û ji gel xwest ku xwedî li nasname û namzetên xwe derkevin. Hûn dibêjin em ê bidin partiya xwe, em ê bidin xwe. Em carek dîvan gewazî dikin, xwedî li namzetê xwe derkevin, xwedî xwe derkevin, xwedî nasnama xwe derkevin, xwedî zimanê xwe derkevin, xwedî wekevî azadî, demokrasî û aştiyê derkevin. Wê dem werê devran biguherê, gelek spas dikim ji bo beşdarbûna we. Navên bajar û namzetan ên Dem Partiyê ku hatin ragandin wiha ne. Namzetên şaredariya bajarê mezin a Enqerê Gultan Kişanak Öztürk Türkdoğan. Namzetên şaredariya bajarê mezin a Rihayê Celalettin Erkmen Gülser Yıldırım. Namzetê şaredariya bajarê mezin a Dilokê Selman Tutumlu. Namzetên şaredariya bajarê mezin a Meletiye Abdülvahap Ekim Sevim Şimşek Bayram. Namzetên şaredariya bajarê mezin a Bursayê İhsan Seylan Bilmez Erboğa. Namzetên şaredariya bajarê mezin a Konya'yê Gülbahar Gündüz Bülent Kılıç. Namzetên şaredariya bajarê mezin a Kocaeli'ye Hasan Özgüneş Selda İlgöz Koçyiğit. Namzetên şaredariya bajarê mezin a Aydın'e Suzan Koç Naif Kanat. Namzetên şaredariya Osmaniye'ye Ziver Gümüş Zilan Karagüzel. Namzetên şaredariya Kilis'e Ahmet Üçer Azize Akoğlu. Namzetên şaredariya Xerpêtê Hayrettin Kaya a jin wê dirojên pêş de bêeşkere kirin. Namzetên şaredariya Semsurê Meryem Ceritli Bahattin Bilgin. Namzetên şaredariya Dêrsimê Cevdet Konak Birsen Orhan. Namzetên şaredariya Dilovasya Kocaeli'ye Mustafa Avcı Şevin Coşkun. Tevgera jinên azad tejayê jî îro li Amedê belgeya helbesta hilbijartina Sûyekê adarê eşkere kir. Tejayê got tekaneriya xilasiyê felsefeya jin, jiyan, azadiye. Tevgera jinên azad tejayê belgeya helwesta xwe ya derbarê rêveberiyên xwe cihî de ragand. Belge di civîna li Sûra Amedê de hat eşkere kirin. Piştî rêzgirtinê li ser navê tejayê Nurcan Delî belgeyê xwend. Di belgeyê de hat gotin ku beşdariya xurt a ji bo xebatên pêş hilbijartinê bû helwesteke siyasî. Vê pevajoyê tiştekî wiha jî nîşanî me daye ku nêzîkatiya me ya etîk û estetîkê ku yek ji prensîbên me yên azadiya jinan e û pîvanên me yên welatparêziyê dêlkêmasiyên heyî bikole û çareser bike û avakirina şoreşê bidomîne. Avakirina jiyaneke azad ku sedema tekoşîna me ye. Rêvebirineke gelparêz û demokratîk a rêveberiyên xwecihî ji xwe re wek bingehekê dibîne. Bi domdarî hat gotin berpirsyariya jinê ye ku paradigmaya rêbera po bike malê civakê. Pergala hevserokatiyê dikare were lêkirin ku ji bo wê rêxistinkirineke civakiya ji taxan heta gund û bajaran divê Kurdistan metîngeheke û rizgariya Kurdistana metîngehekerî tenê bi jiyaneke wisa pêkane ku tê de em di hemû warên jiyanê de xwe ji modernîteya kapitalîst xut bikin. Hat bîrxistin teja a bi têkoşîna xwe ya 5 salên dawî bûye temînata hebûna xwe ser a jinan. Helwesta me ya jênegere ku têkiliya van mekanîzmayên ku em ê ji nû ve ava bikin li gorî prensîbên hevjiyana azad be. Li dijî asîmülasyona çandî polîtikayên xapînok û nepen ên navendên desthilatê jî hat xwestin ku helwesteke hevseng bê nîşandan û wiha dewam kir. Em ê dîsa vê yekê nîşan bidin ku felsefeya jin jiyan azadî yekane rêya felat û xelasiyê ye ji bo tevahiya mirovahiyê û xwezayê. Bi taybetî jî ji bo jinan li dijî modernîteya kapitalîst. Piştî daxuyaniyê hevseroka DBP'ya Amedê Sultan Niyaray Axivî û Efsozda. Kurd em wê sozê didin ku hetanî em Birêz Öcalan azad di nav gelê xwe de û di nav hemû dostên Kurda de nebînî em ê têkoşîna xwe bilind bikin.
بر به هلبجارتنین خوجیین سویکی آداری و دم پارتیه لزدای خباتین خواه دم پارتی لنافچه خارپتی دپی و لباجورو کهوی سارجونه بروین هلبجارتنی وگرن دپی همان ده هاد گوتن گو او ایراده خواه جقایومان رزگار بکن. Partiya Wekevî û Demokrasiyê Dem Partî Büroya Jinê ya Hilbijartinê li navçeya Xerpêtê depê vekir. Tevî parlamentera Amedê Adalet Kaya gelek welatî beşdarî vekirina büroyê bûn. Hevseroka Dem Partiye ya Rêxistina DP Nurgül Baydar bi xêrhatina gel kir û got li hemberî zihniyeta qayûman ku jinan tune de hesbîne em ê projeyên xwe hemû li gorî rêgezên nêrîna jinê amade bikin. Piştrejî namzeta hevşaredariyê Songül Düzgün axivî. Songül Düzgün got em ê vî bajarê veguherînin bajarê jinê. Demdema jinê ye demdema vîna jinê ye. Parlamenter Adalet Kaya jî bi bêr xist ku bi salan e desthilatdarî zilm li gel jin û ciwanan dike. Di vê hilbijartinê de em ê nîşan bidin ku em dikarin xwe û bajarên xwe birêve bibin. Berê jî em biserketin, dîsa em ê biserkevin. Piştî axaftinan jinan kurdeleyên büroyê birîn. Piştî DP büroya hilbijartinê li bajaroka Sarcona DP jî hat vekirin. Li vê derê jî namzetê hevşaredariyê İsmail Koç axivî û got em ê şaredariyên xwe ku hatine desteserkirin paş vebigirin. Sarcon ê maro, DP ê maro, Kurdistan ê maro, her hebe. Piştre jî deriyê büroyê hat vekirin. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan jî li Enqereyê bû. Serdana keskê kir. Tuncer Bakırhan rêveberiya nû ya saziyê pîroz kir û balkişan ser têkoşina hevpar. Li Enqereyê hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan serdana rêveberiya nû ya keskê kir. Heta Dem Partiyê ji aliyê hevserokên keskê Ayfer Koçak û Mehmet Karagöz ve hatin pêşwazî kirin. Hevserokê giştiyê keskê Ahmet Karagöz ji ber serdanê kêfxweşiya xwanî ziman. Karagöz têkildarî Hezaza ku di sêzdeyê Sibatê de li kana zêrîn a Erzînganê de axivî û agot. Rewş nebaş e. Cavkanên welatên me yên ser erd û bin erd pêşkêşî sermayedaran tên kirin. Welatê me tê talan kirin, wêran kirin û jehir kirin. Li hember van êrişên piralî pêdivî bi têkoşînek hevpar heye. Hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan jî got em hêvîdarin ku em ê têkoşîna demokrasiyê bi hev re mil bi mil bidomînin. Keskê salên berê çalakiyên wisat kirin ku herkes û bi taybet partiyên siyasî dibin siyawan de dima. Em bawerin ku wê rêveberiya nû li dijî neheqiyên ku li welatê me tên kirin li edaletê bigere. Hêjî niha de ez vê hewldanên wan giring dibînim û pîroz dikim. Piştre hevseroka giştiya keskê Ayfer Koçak ji axivî û agot. Hewldan proje û planên Dem Partiyên ji bo çareserkirina qeyranên welatê me tu carî nayên înkar kirin. Em ê pêvajoya kedê bi pêvajoya aştî û demokrasiyê re têkel bikin. Vê pêvajiyê bi hev re bimeşînin hewl bidin ji krîzên heyî re bibin bersiv. Heta Dem Partiyê wê piştre li otêla Nava Palasê bi nûnerên saziyên sivîl re bicive. Niha jî em cih bidin dizî û talana qayûmên rejîma faşîst ya AKP. Wek piraniya şaredariyan li Hezexê jî deyne ku qayûm xistiya stûyê şaredariyê 46 milyon lîre. Hezek bi boz hatiye firotin. Tixebat ji bo gel nehatiye kirin. Hevşaredarê Hezexê Murat Şen dibêje. Wê Sûyekê adarê gelê me hesab ji van dagirkeran bipirse. Di hilbijartinên 2014 de DBP li navçeya Şirnexê Hezexê 78.8 ji sedî deng standin. Rejima faşîst a AKP MHP di sala 2015 de birêya qayûm îradeya gel desteser kir. Di hilbijartinên 2019 de HDP birêjeya 74 ji sedî dengan şaredarî ji nû ve bi dest xist. Lê dîsa qayûman şaredarî dagir kir. Ji wê demê ve ye ango ev neh salin şaredarî birêya qayûmên dagirker tê birêve birin. Van qayûman ji bo xelkê Hezexê tu xebat nekirine. Di serî de jî mal û milkên şaredariya hemû firotin
û li alîgirên xwe parve kirin. Şaredarê 46 milyon lîrayê Tirk xistin bin deynan. Ev şaredarê Hezexê Murat Şen ku qeyûm li şûna wî hatiye danîn li ser vê talanê axivî. Li demê heta niha sê qayyum hatin diyar kirin. Çekî ji bo gel jî bikenînin rastî jî tu hêvî gel ji wanîn ez jî bêjim yani heya niha belkî gelê me gelek hê neçûne heqê ava xwe perê we ser giran ji heqê avê nerazanir. Çûku av ji nedan. Av ji nedan ser avê dijî ev gel ceza kirin. Teforotin yani yeni mahalle, aşağı mahalle, Turgut Özal il wadara wek heçgo bin navê em bêjin erdê zêde bin baxşewa sadan dera erd hatine firotin û ji xwe şaredariya me jinînin. Murat Şen dibêje wê gelê me di sîv yekê adarê de xwedî li îradaya xwe derkeve û ji qeyûman hesab bipirse. Temelek gora ava xwe û neavêtin. Dem Partî 25 Sibatê li navçeya Stenbolê Esenyurtê mitînga demokrasî û azadiyê li dar dixe. Rêxistina Dem Partiya Stenbolê têkildarî mitîngê daxuyaniyek da û banga beşdariyê kir. Bi pêngava azadî ji rêber Apora çareserî ji pirsgirêka Kurd re li Stenbolê mitîngek tê li darxistin. Mitînga demokrasî û azadiyê 25 Sibatê li qada Esenyurtê pêktê. Têkildarî mitîngê li avaya rêxistina Dem Partiya Stenbolê daxuyanî hat dayîn. Nûnerên rêxistinên civakî jî beşdarî daxuyaniyê bûn. Hevseroka Dem Partiya Stenbolê Gonca Yangoz metna daxuyaniyê xwend. Gonca Yangoz meşa mezin a azadiyê ku di navbera 1 û 15 Sibatê de pêk hat bi bîr xist û wiha got. Desthilatê AKP MHP bi polîtîkayên xwe yên faşîst li dijî hemû dînamîkên civakê şer ragandiye. Hemû mafên mirovan û azadî bin pêkiriye. Li dijî van polîtîkayên şer û tecrîdê çalakgerên meşa azadiyê li tevaya Kurdistanê geriyan. İşaret bi rola Birêz Öcalan a di çareseriya pirsgirêka Kurd de kirin. Hafızeya civakî zindî kirin û careke din nîşandan ku bi têkoşîneke civakî dikare tecrîd û faşîzm were têkbirin. Gonca Yangoz diyar kir ku ew ê wek parastvanên rêya sêyemîn li her qadê têkoşîna xwe mezin bikin û bank li xelkê Stenbolê kir ku beşdarî mitînga demokrasî û azadiyê ya 25 Sibatê bibin. Savaş, çatışma, iç çekişmeler, soykırım Dayikên Şemiyê wek her heftê îro jî li qada Galataserayê bû. Vê hefteyê Laqûbeta Rûdwan Qarakoçê beriya bi 29 salan di bin çavan de hatibû qetilkirin pirsîn. Li Amed, li Batman û li Celemergê jî xizmên mundakiriyan daxwaza edaletê kirin. Weke her hefte vê hefteyê jî dayikên Şemiyê li qada Galatasarayê li hev kom bûn. Dayikan di hefteya 986 de li Aqubeta Rıdvan Karakoç ê beriya 29 salan di bin çavan de hat qetilkirin pirsîn. Li ser navê dayikan İkbal Eren Axivî û Edaleta Tirkiye rexnekir û agot. Dewleta Tirk ji ber rola wê ya di kuştina wendakiriyan de naxwaze sûcdaran ceza bike. Em bang li Komisyona Lêkolîna Mafê Mirvana Meclîsê dikin aqubeta wendakiriyan eşkere bikin û kujeran darzînin. Li Amedê jî xizmên wendakiriyan di hefteya 784 de hatin bahev. Vê hefteyê xwestin kujerê Mehmet Mehdî Akdeniz were darzandin. Çîroka Mehmet Mehdî Akdeniz ji aliyê endamê îhadê Firat Akdeniz hat xwendin. Firat Akdeniz got Mehmet Mehdî Akdeniz de 20 Sibata 1994 de li navçeya Pasûra Amedê hat binçavkirin û wendakirin. Xizmên wendakiriyan û endamên îhadê li Batmanê jî di hefteya 620 de li hev kom bûn. Ji rêveberên îhadê Hüseyin Elçî çîroka wendakirina Tahir Aslan û Mehmet Alî xwend. Hüseyin Elçî got devî hemû lêgerîn û selêdanan jî aqubeta kesên wenda nehatin bidestxistin. Li Colemêrgê jî xizmên wendakiriyan di hefteya 110 de hatin cemhev. Vê hefteyê li aqubeta Abdülkerim Vardar hat pirsîn. Abdülkerim Vardar di tebaxa sala 1930 de li navçeya Geverê hat qetilkirin. Çalager dibêjin heta wenda bên dîtin û kujer bên darzandin wê têkoşîna me bidome. Belê temaşevan û godarin hêjam li vir gêştin dawiya bültena xwe heta careke din bimînin nava xêr û xweşiyê de dema xweş be.